أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إذن جنغ هداية الراوي لشرح منظومة الشبراوي. هل صفحة هل نفوتي صفحة نوغاس. بسم الله. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تدويل ولا ملل. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تدويل ولا ملل. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تدويل ولا ملل. إن أنت ستويد آن أتقنت أمؤني أنيني أيوتني atqantaha a moƴƴini deftere nde manzumatu o ha o ruttoto koye manzumatu o. so a moƴƴini manzumatu o a ñeñini ɗum, a huññima ɗum, a huñorima ɗum no yooɗi, hanat ma newo alayka e dow ma masailuhu masailaji nahu. masalaji nahu fo ma neworoma min gayri tadwilin, ko alda e juutugol, jarani ko aɗa janga baytuji ujunere alfiya, wala malalin, jarani ko aɗa haaɓa mi addante nahu o fo e baytuji capanɗe joyyi. in anta so tawede an atqantaha a ñeñini deftere nde, woni a moƴƴini deftere nde, a huñorima ɗum no moƴƴi, hanat ma newo ma hoyfu ma yaaf alayka e dow maɗa masailuhu masalaji nahu fo ma jaafire ma neworoma min gayri tadwilin, ko alda e juutunogol, wala malalin, ko alda e saftede woni haaɓere. omo sharhina o wi yani ceernajo o fanditi annaka wonde an iza atqanta sa moƴƴini nde ɗo yimre, wa hafiztaha a huñima yimre nde bi isnillahi e yamirore Allah, waffarat alayka ma hebbinane kesiran ko heewi, ma hokke gandal ha heewa. wa yassarat laka ma newnane asiran ko satti, wa zalika ɗum ɗon lihtisari ha sibi yimre nde ene raɓɓiɗi, wa shumuliha ande huuɓi, li julli muhimmatil fanni, ko ɓuri himmude e ko ɗaɓɓate e fannu nahu. waalam mbiɗen so yi waalam ko omo heɓɓito ko haalaka e nasmu ko. waalam andu anna khayral kalami ɓuri moƴƴude e haala ma qalla wa dalla. khayrul kalami ma qalla ko raɓɓiɗi, wa dalla tindini firo. neɗɗo waya ko noon ene haala gurr ala kala haala daɓɓa tan famni ko ɓuri moƴƴude, ɗum ɓuri moƴƴude e haala. wa alam andu anna khayral kalami ɓuri moƴƴude e haala ma qalla koko famɗi, wa dalla tindini firo. baytuji capanɗe joyi tan o addi hen nahu foof, ɗum woni khayrul kalami. wa huwa uslubu kalamillahi taala, haala Allah ko noon wayi. qur'ana o juutani. qul amantu bil hadis nelaɗo Allah kadi ko noon wayi, juutani. wa huwa uslubu kalamillahi taala wa uslubu kalami rasulihi, nelaɗo Allah ene wasoro ɗum ɗon utitu jawami alkalimi wahtusira li alkalamu ikhtisaran. utitu mi hokkama jawami alkalimi, ko wiyete jawami ul kalimi. gorko arema ko wi awsini ya rasulallahi wasiyomi, wonani wiidema hula Allah, sa huuli Allah toppitoɗa ɗum ɗo, sa waɗani sa waɗi ala o wiyanno, o wi tan ko qul amantu billahi summa staqim, haala gasi. qul amantu billahi, wimi gonɗini Allah, summa staqim, poccoɗa. sa foccima a fenata, a janfotako, a wujjata, a hasittako, a wonata nafigi, a bonnata istaqim o nanni fof. ɗum woni khayrul kalami ma qalla wa dalla. sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. qala taala, jomiraɗo wi qul law kana albahru, sinno maayo laatinoma midadan ko gombuɗi ko daha, li kalimati rabbi, konguɗi joomam, la nafidal bahru, maayo gasanno, qabla an tanfada, ko adinde gasata kalimatu rabbi, konguɗi jomiraɗo. kono nde o yiɗi haaldude nelaɗo Allah nde, ko qur'ana tan o haali. qur'ana o dahane wawi windude ɗum. Allah ne wawno haalde haala ka gasata, kono noon haala raɓɓirka.
aha wa qala alayhi salamu nelaɗo allah wi yurmede kisale yone makko uutitumi hokkama jawami'a uutitumi hokkama jawami alkalimi ko rendinta haala konguɗi denduɗi rewata hen ko waktu sirel yal kalamu ikhtisaran fayambagi ene hani an yakuna yo ɗum ɗon laato ene hani yo laato himme kala gando janginowo himme mun hani wonde saɗa walli fo deftere himme ma hani wonde taysirul masail ko masalaji ɗi yo newo woto fiwo wa dabduha ko masalaji ɗiɗi tongo la ta'siruha wana sattinde ha joni konguɗi ɗi wa nashruha e saktude konguɗi ɗi wal manzumatu yimre nde kama qala an-nazimu honono nazimu o wirini rahimahullahu ta'ala yalla yurmomo tugni manzuma o ene heƴa omo yondina an kasirin ga ko heewi minal mu ɗawwalati e defte juɗɗe kewɗe manzuma o ñara ɓiɗinanma ɗum ha lima fiha sibi ko wone makko liman fahima wonande on pamɗo ma fiha ko wone yimre nde wa hafiza huñi matnaha matnu ƴiyal ngal wa hafiza matnaha huñi ƴiyal ngal wa zalika kulluhu ɗum ɗon fof duna ikhtisarin wona kadi raɓɓiɗgol mukhillin ñawnowol wona daɓɓiɗoɗa kadi ha yimɓe donka famde ala wala tadwilin wona jutnugol mumillin caftinowol ikhtisar mukhillu ko mbaɗa ikhtisar ha ñawa firo ko ronka ardude tadwil mu ɓillu ko jutnoɗa ha yimɓe kaaɓa khayrul umuri awsaduha omo ekkita meɗen i'rabu eɗen arbo jimol ngol fa qawluhu konngol makko in o harfu shardin yajzimu fi layni anta in anta o anta o koko ɓeyda littawkidi beela ma haala ka tengtu nde wonno in natata e inde en mbiyata in muhammadun en mbiyata in zeydun in natata tan ko e fiilu wadde anta o ɗo koko ɓeyda in anta atqantaha anta o koko ɓeyda littawkidi ko in atqantaha tan woni haala ka atqantaha a moƴƴini ɗum atqanta ko fiilu e fa'ilu ha o ko maf'ulun bihi fi mahalli jazmin koko jazma in o jazmi ɗum bi in wonande in o wo jumlatu hanat masailuhu so sharɓu yawti ko jawabu sharɗi rewata hen in anta atqanta hanat masailuhu hanat ko fiilun madin wa ta'u ta'nisu sakinati masailuhu ko fa'il wal ha'u mudafun ilayhi oɗo jumla ne hol place muɗum fiilun wa fa'ilun fi mahalli jazmin ko jawabu sharɗi jawabu in ko kañum woni jawabu in o wa alayka hanat alayka mbiɗen ko jaru e majruru mbiɗen kala to jiiɗa jaru e majruru a ƴewan muta'allaqu muɗum somi wi alayka e dowma tan mi deƴƴi aron kan famde holɗum e dewma newo e dowma alayka o yowiti ko e newogol ngol ɗum wiyete ta'allum somi wi alayka ɓolo ko sibu jumlatin famotako man jiilono ɗen muta'allaqu to yowitto hanat alayka newo e dow maɗa wadde alayka o jarun wa majrurun muta'alliqun o yowiti bi hanat ko e newogol ngol min ghayri ko kadi ko jaru e majruru muta'alliqun bi mahzufin oɗo jaru e majruru yowiti koko momta halun ko hal wa min ghayri ko jiidani ghayri o ko mudafu tadwilin ko mudafu ilayhi wal wawu wala malalin wawu o ko har feere adfu la o nafiyatun ko diwowo malalin o maɗufun koko adfa ala tadwilin e tadwilu wa yajuzu ene sella yeeso wongo e i'rabu
mbaɗa anta o e nder wona mbiɗen in anta o ko mbiɗen ko zaidatu yeeso wongane dagi waya juusu ene dagi jaalu anta mbaɗa anta o fa'ilan ko fa'ilu li mahzufin fi'il momtaɗo taqdiruhu hoddiro muɗum in atqanta anta atqanta fi'il hoddire ha huzifa al fi'lu o momta ko in atqanta wonno anta o ko in atqanta wonno huzifa al fi'lu o momta fanfasala damiru o wonti munfasilu atqanta wona ko damir muttasilu sa itti atqana o holko heddoto taɓolo heddo wonda wonti anta wawa heddade ɗum jubur taɓolo wonti anta wa inda izin on sanga jumlatu atqantaha ɗiɗaɓo mufassiratun wona jumla mufassira nde wonno hono makko yawtino jumla mufassira la mahalla lahu min al i'rab la mahalla laha ala mahallu i'rab wal wajhu al awwal yeso arwani o ngonon mbaɗen anta o zaidatu o aw la ɓuri moƴƴude mbaɗen anta o zaidatu ɓuri moƴƴude hol batte li annahu sibi sen jaari ngon ɗon yeeso akhsaru ɓuri raɓɓidde fil i'rabi e i'rabu summa qala refti o wi rahimahullahu taala duttode caggal gaddu e baytuji ɗi kaɗen ɗon gaddu e baytuji ɗi kuñoɗen baytuji kuñateji safha hono foti eywa safha nayaɓo kuñoɗe baytuji tati garoji ɗi haal wal fi'lu bisini aw qad aw bi sawfa wa in aradta harfan famin tilka al umuri khali wal fi'lu bisini aw qad aw bi sawfa wa in aradta harfan famin tilka al umuri khali wal fi'lu bisini aw qad aw bi sawfa wa in aradta harfan famin tilka al umuri khali damal gadanal gasi aha damal ɗiɗaɓal ngal omo haalanma i'rabu istilahan haza wal i'rabu taghyiru al awakhir min ismin wa fi'lin ata min ba'di zi amali haza wal i'rabu taghyiru al awakhir min ismin wa fi'lin ata min ba'di zi amali haza wal i'rabu taghyiru al awakhir min ismin wa fi'lin ata min ba'di zi amali فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثل إلا الاسم همزة قدين كانوا داويدك إلا الاسم ونساوينون جمول ملجات ودع جنان همزة القديو فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثل فالرفع والنصب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فامتثل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه